fair ya guthie mathiko kame kundumira ira nyuma nacio ni ndumire ndu yo nagi ndiraumite goro na 800 okay ndiratigira family yakwa gya kurena gya kunywa 800 au shira sagago nwe nere nwe mutenge nduta mucienge na neni brand wina ate ngo gigetiga muci atia ya ni mumenye ndecia nona ni na mutumia aya kambia ya kanitha ri agaku te koia ni kwelewa kanyuma ndige muci atia riu tondu ni ndathina mo asa ndiramba ndiratiga mana no ni ndiramerire matigatumire tondu no iguru nicio ikanduta kuri angakwa no ni mekare nacio ta insurance wako mama tume ni ndakua mama tume sikale standby no nderwa ni ngutumirwa 2,000 kuma bako thimbu ngoma kiria Kisumu ni ikwigara igiri tingikinya uko bana no mio nacio kama ni kunjirira no mundu akirirwa kindu eragirwa gikinene kindogo ndiramenya cio ni 15 ile ikuoneka no ma tondu cio ugire ai no tukinyie nginya igire we uthiaga no gwe nginya tikona ke ashuha ndini kana ni igu ai itengikie Kisumu otire igiri wene na ikuru uthiete biu ni Eldoret niko we Eldoret kuthira Kisumu ne kunene no ta kuma Eldoret gucoka ukafozokete ni ta gucoka na tondi gicokire mandi tondu andu moi ndi muthiu njigare o guku andu kahurwo biza andu bakakuria cieko biza andu tariunga bori na bara kasarani no matengi menya ni mbondo kana ni kuria na ndi muthiurukie ni andu mairu ebata no bore mbise ukona mundu ule ni omera ti kweli mundu arari Kisumu tondu ndungi matimbuleki tondu ndiraumagarirwe nginya ni ciana andu makenete muno ati ni nguthi Kisumu andu ona ale maranyumagaririe matagiri acoku tondu ndiraretirwe nginya makutano mamwea riu haya 800 uratiga mucie ni out of 800 out of 800 igana ni riakwa ria damages ciakwa personal riu ritigatorwe riri afia riu ni riatuma undu twakwa turia ndingienda kuria kindu barabara ni koguruma damages ni ria damages na tuma undu ite riu matuma undu twiri tuthatu kuria igana riu no urie gukoma igana gukoma kora koma ku ikwene riu gitiria kugurira ciana ko ngithi kurara kwa mundu tena ko ya ciana ona gwatuika we stranger kamte kwa mundu kindu ambagia kuthakia ciana ukimarutagira tunyamu uguo na kwani muciari akona na kweri wa ngoro njega agagia trust atiriri kamurathi gucera kwene mwikaga atia ni ndathie mundu ekaga atiriri no nginya create kindu getagwa rapu na family yo kurorenda kuria na gukoma ne create kwa na gwetua wendete ciana ni ni alafu na ume mapua na bas na gukorwo ugika tumanjiki ko ire woka na ko ya kamutipa tiege kare kindisapiaga ne gundo kamubetene muno ari atene omenye muthako no wathira ko uno nginya egekare nduramenya kuria yathio tu akamiri okiroko ni nagatinda gaobe we utondo nararigwa kana nawe no urie koguo aciari makona kweli ni murathakia ciana wega muno ni strategy ukamba build trust kiroko ukina tiga ko igana kieherie matatu shesheni hakuhe nawe.